Hi, hello. Tu ni hi pathen lung sena jalin kanaute ni visit kabol thejun pathen thangwain chuting le kanau noin changkhat chang ni hi thado paw hai ase nomin ama hi aneu pen kanau no aneu pen ahin ahoi pen ama chu hele ke noya chu he ke noi chetna chu hin ama min chu hele mina ama chu hele Elizabeth he namin hon seta Hi alimar khale Sophie ho. alimar khale Kamin he Elizabeth tamang ahe. Kay tu ngla chung langa Don Bosco school kakayen sanapatia na kasopiti ho thiti kasay no me ka u YouTube channel jo lungse ta in subscribe hin bo pio kasay no me. acha himomong ham alunang lai pinasay nom ha Hai, nila fa kipa thu chomkhar ka sei nomin kau kamal thangboy ka inwa hung visit ma chu kipa be se ne chiting le pathen lungset na jalin sopi ho taw na jalin tu ni ge ya damsel la ka umin chiting le kau kamal thangboy YouTube channel he lungse ten subscribe ana bol piwin tia ha bol pin tia kan sei no men acha himomong ham kakipe e cho he ke nunga dinghon no hi kol Nepali jong to kilo hi ve amo hoi emi thado ku ki ho jo te cha te ho to na kilo on bo ve ki pao me pathen kilom lu sel se ki pao me so pite tu ni hi ke senapati muna kaumin chom kha jawle siliguri darjeeling la kachi ki dinga hi tu ni hi kanau no hi laya manipur school kai je achu ama hi visit kan bola hin tu ama chuile mina ahin ama chun nunga laya he nasatain emi gospel anasa ji ne hi le tua he ji nei joba he ka he asa ji ham asa ji lo ham tua he khat ve hi howina kapatep no mahin tes ka bol lo le ai theite kanunga ding no chuile kanau no aneu pen no hoi pen no ama chuile nang e thado pawa gospel la na sa thinam nang Kono. nang hilo nang jo he nge Ngadam dare. na sa ji lo na acha good Kangay zia ka sa thelo. acha hi mo mong ham bye bye